Ассалому алейкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи хурд. имрӯз гузориши мустақими мо аз тариқи телевизиони футбол бароятон пешниҳод мешавад ва ин ҳам рақобатҳои даври дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал ё ин ки футболи хурд аст ва хуб мо шумо имкон дорем ки ин рақобатро ба таври мустақим тамошо намоем. имрӯз дастаҳои Истиқлол ва Суро компания байни ҳам рақобат хоҳанд кард. ҳамчунин дар ин давр албатта бозиҳои дигар ҳастанд байни тимҳои Пойтахт, Саравшан ва Амонатбонку Самандар. аммо фикр мекунам бозӣ аз ҳама ҷолибтарин махсусан ин рақобати Суро компания ва Истиқлол аст. дастае ки мавсими гузашта дар финал барои ба даст овардани қаҳрамонӣ бозӣ карда буданд ва чӣ тавре ки мо медонем маротибаи чаҳорум тими Суро компания тавониста буд ки қаҳрамониро дар суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал ба даст биёрад, махсусан дар рақобат бар муқобили тими Истиқлол. онҷо албатта ҳисоби бозӣ 3-4 шуда буд ба нафи тими Суро компания ва мо медонем ки барои ба даст овардани қаҳрамонӣ дар финал 3 бозӣ баргузор карда мешавад. хуб ҳоло ҳаятҳои дастаҳо дар экранҳои мо шумо буд, махсусан ҳаяти тими Суро компания. ин ҳам ситоди дуароне ки имрӯз бозиро ҳакамӣ хоҳанд кард ва мо умедвор мешавем ки имрӯз бозии нахуст байни ду тиме ки бисёр аз лиҳози ҳаят пурқувват ҳастанд бозии ҷолиб мешавад ва мо шумо аз тамошои ин рақобат ҳаловат мебарем. ҳоло ҳаяти тими Истиқлолро ҳам барои мо шумо пешниҳод карданд ва хуб дидем ки инҷо ҳаяти асосиро сармураббӣ чӣ гуна интихоб кардааст. баъдтар ман бароятон бозам пурра ҳаятҳоро хоҳам гуфт. ва як чиз дигарро қайд кардан ба маврид аст дӯстони арҷманд ки ҳам тими Суро компания ва ҳам Истиқлол албатта дар баробари ин ду дастаи Саравшан ҳам дар бозии аввали худ пирӯзӣ ба даст овард. аммо Суро компания ва Истиқлол ду рақибе ки имрӯз муқобили ҳам бозӣ хоҳанд кард дар даври нахуст ҳар даста ҳам пирӯзиҳои худро соҳиб гашта тавониста буданд. махсусан тими Истиқлол тавонист ки Амонатбонкро шикаст бидиҳад бо ҳисоби 2-1. Суҳроб Сатторов имрӯз довари бозӣ аст ва инро барои мо шумо коргардон ишора мекунад. дар бозии даври аввал чӣ тавре ки болотар ишора кардам ман, тими Суро компания пирӯзии худро бар Пойтахт ба даст оварда буд бо ҳисоби 8-1 ва дастаи Истиқлол бошад 2-1 тими Амонатбонкро шикаст дода буд. ҳоло ҳаятҳои дастаҳоро бароятон хоҳам гуфт, махсусан ҳаяти тими Суро компанияро хоҳем дид ки дар ҳаяти асосии Меҳди Мустафо, Дилшод Саломов, Файзали Сардоров, Муҳаммад Шарипов ва Идрис Ёров ҳастанд. Пайрав Воҳидов сармураббии ин даста аст. рақобат аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба ҳаяти тими Истиқлол. Фирӯз Бекмуродов, Рустам Ҳамидов, Шавкат Ҳалимов, Раҳмоналӣ Шарипов ва Иқбол Воситзода бозингарони ҳаяти асосӣ ҳастанд. Александр Забирадзе сармураббии тими Истиқлол аст. ҳоло худи бозӣ вайрон мешавад. инҷо аз ҷониби бозингари Суро фикр мекунам таҳти шумораи 6 дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон намуд. Идрис Ёров садошакидовар бозӣ баъд идома биёбад. шораи бозӣ имрӯза ман Иномиддин Аҳмадзод ҳастам ки бозиро бароятон шаҳру тавзеҳ хоҳам дод. дар озабони Истиқлол инҷо мустақим тӯбро равон кард ва қисмати майдони рақиб ҳатто тӯб ба дасти дар озабони тими Суро компания расид. рақобат дар қисмати майдони Истиқлол ҳоло идома дорад. тӯб дар ихтиёри сабзпӯшо аст. паси Дилшод Саломов ба ақиб дарвозабон. инҷо Меҳди Мустафо тӯбро ба бозӣ медарорад. зарба ҳам зада мешавад ва ин нахустин зарба бо ҷониби дарвозаи Истиқлол. Якаме осеб мебинад футболбози ё ин ки футзалбози Суро
кампания. вало интизор мешавем то бубинем ки ниҳоят чӣ мешавад. акнун бӯзи идома хоҳад ёфт. истиқлол дар ҳамла аст. фурсат барои задани зарба, аммо ин ҳолат аз байн меравад, аз даст меравад. дар лаҳзае ки бисёр фурсати хуб дошт Шавкат Ҳалимов таҳти шумораи 7 аз канор ҳатто қарибу ки 1-1 барояд бо дарвозабон. худовайронкунии навбатӣ дар маркази майдон. албатта бозии имрӯза як каме мушкилтар шурӯъ мешавад байни дастаҳои Истиқлол ва Соро Компания. Файзали Сардоров аз по автонида шуд. ёдовар мешавем ки чанде пеш тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал дар ҷоми миллатҳои араб иштирок карда буд ва яке аз бозиҳои охиринро албатта мо шумо бо ҳам якҷо дидем ки онҷо қариб буд мунтахаби мо пирӯзӣ ба даст меовард бар муқобили Алҷазоир ва дар ниҳоят бозӣ 2-2 ба анҷом расид, як бозии зебо. вале мо аз гурӯҳи худ баромада натавониста будем. онҷо рақобатҳо бо агар хато накунам Арабистони Саудӣ ва Либия буд. дар гурӯҳ ки ниҳоятан фурсатро аз даст дода будем. ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои Соро Компания. зарбаи навбатӣ аз масофаи на чандон дур, вале аз канор аз ҷониби Сардоров. такрори ин саҳнаро мебинем. 100% шонс дост ки пас бидиҳад, аммо надод, балки худ зарба зад аз канор бо фиреб додани як нафар. ва тоби кунҷӣ барои тими Соро Компания. паси навбатӣ ба марказ идома меёбад ҳуҷуми аниқтараш тими Соро Компания ва фурсати навбатӣ барои задани як зарбаи дигар. инҷо Идрис Ёров зарбаро иҷро кард, аммо зарбаи задаи ӯ бозам бартараф карда мешавад. таҳти шумораи 88 ҳоло дар экранҳои мову шумо Иқбол Воситзода аст ки он қадар то ин дам хуб бозӣ накарда истодааст. Комрон Алиев аз ҳайати захиравӣ ки аз курсии Истиқлол ба бозӣ омад, яъне аллакай тағйирот шуд дар ҳайати ин тим. ин мавсим биёд ин зарбаро аввал бубинем. Файзали Сардоров бозам зарба иҷро кард. ин мавсим албатта баъди он бозиҳое ки дар хотимаи мавсими қаблӣ дар финал дастаҳои Соро Компания ва Истиқлол бо ҳам доштанд, чунин хулосагирӣ мешуд ва чунин андешаҳоам буд аз ҷониби коршиносон ки Соро Компания ва Истиқлол ин мавсим рақибони асосианд дар футзали меҳан. ҳоло ҳуҷуми навбатии Сороро мебинем. боз як зарбаи дигар ва як поғеҷ, боз зарбаи кунҷӣ барои тими Соро Компания ба миён меояд. ва ин дафъа талош аз ҷониби Дилшод Саломов буд. воқеан мавсими қаблӣ дастаҳо бисёр ҳам хуб баромад карда буданд ва дар ниҳояти кор Соро Компания пас аз 14 даври рақобатҳо бо 10 пирӯзӣ дар ҷои аввал бо 34 хол қарор гирифт. Истиқлол бошад бо 32 имтиёз, аммо 10 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 2 бохт ва ёдовар мешавем ки Соро Компания ягон бохт надошт. мавсими қаблӣ қарор гирифта буд дар зинаи дуюм албатта ин тим, яъне Истиқлол, ва дар ниҳоят дастаҳо дар марҳилаи ҳатто финалӣ бо ҳам бозӣ карданд. тимҳои Самандар, Пойтахт ин дастаҳое ҳастанд ки соли гузашта зинаҳои 6-7-ро ишғол карда буданд, аммо ин мавсим боз ҳам дар шашгона ҳастанд ва бозиҳои худро аллакай дар даври аввал доир карданд. махсусан тими Пойтахт ки шикаст хӯрд дар даври аввал аз бошгоҳи Соро Компания бо ҳисоби бениҳоят бузурги 8-1. амонатбонг албатта мо медонем ки як дастаи хеле ҳам қавӣ аст, аммо аз тими Истиқлол бо ҳисоби 2-1 ба ҳар ҳол шикаст хӯрд ва оғози чемпионат, яъне даври аввал аллакай барои мо шумо нишон дод ки
ин ду тим Соро ва Истиқлол чӣ гуна мавсимро шурӯъ кардан ва чӣ гуна омодагӣ доданд барои ин мавсим. Ҳоло акнун вазъияти стандарти аст барои бозингарони Истиқлол. зарба аз масофаи дур ҳам иҷро карда шуд аз ҷониби Комрон Алиев. ӯ метавонист дар ин ҳолат пас бидиҳад ба самти Исмоилов таҳти шумораи 5. боз ҳам Комрон бо тӯб, талоши навбатии ӯ ва тӯб аз даст рафт инҷо, чунки дар рақобат бо Раҳмоналӣ Шарипов муваффақ нашуд. Раҳмоналӣ Шарипов ҳам албатта бозиро аз курсиёи эҳтиётӣ шурӯъ кард, аммо ҳоло ки ӯ дар майдон аст ва дар футзал фикр мекунам он қадар муҳим нест ки футзалбозон ё ки умуман бозингарон дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд ё ки дар ҳайати асосӣ. пас аз чанд дақиқа мо мебинем ки яъне ки зуд футболбозон боз ҳам иваз карда мешаванд. ҳоло ту ба зал ба бозӣ дароварда мешавад. инҷо як амали то ҷои зебо иҷро кардан мехост Равшан Ораз Муҳаммадов ва то як андоза кори худро ҳам кард. ҷоз ҳам бозингар иваз мешавад дар ҳайати тими Соро. ҳамчунин дар Истиқлол бозӣ бошад идома хоҳад ёфт. дарвозабони Истиқлол аз нав бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. умуман агар мо наздики 5 дақиқаи оғози бозиро натиҷагирӣ кунем, ҳарчанд ҳоло барвақт аст, вале гуфта метавонем ки тими Соро як каме бартарӣ ҳам дорад. дар ихтиёри бозингарони Соро. пас Бақиб Дилшод Саломов тӯб аз майдон берун мешавад баъди талошҳои Астайбек Турсунов аз ҳайати Истиқлол. Комрон Алиев пас аз ба бозӣ омаданаш хеле фаъол аст. ҳоло аз ӯ бо тӯб қарор дорад. пас Бақиб Равшан Комрон Алиев аз канор талош мекунад барои гузаштан ва тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ медорад. зарба аз масофаи хеле ҳам дур. тӯб аз майдон берун шуд. ҳоло акнун талоши бозингарони Сороро мебинем. Идрисёров паси ӯ ба канор. Муҳаммад Шарипов тӯбро ба канор дод ва худ ба самти марказ рафт, аммо инҷо иштибоҳан тӯбро аз даст медиҳанд бозингарони Истиқлол ва ҳамлаи навбатии Соро компанияро мебинем. ин дафъа бо суръаттар ва зарбаи навбатӣ хеле ҳам хавфнок, аммо аз паҳлӯи дарвоза тӯб аз майдон берун мегардад баъди зарбаи задаи Муҳаммад Шарипов. ҳоло тӯби кунҷӣ аст барои Соро компания. боз як кӯшиши дигар
баъди зарбаи кунҷӣ, аммо бозам бенатиҷа. рақобат идома меёбад. инҷо рафтори дағалонаи бозингари Сорокомпания сабаб мешавад ки дуар ба ӯ корти зард нишон медиҳад. Ин Дилшод Саломов буд. ҳоло биёед то охир бубинем ин бархурдеро ки буд. Дилшод Саломов муқобили бозингари Истиқлол Арстайбек Турсунов хода бозиро вайрон кард ва ҷазо ҳам гирифт аз ҷониби довар ба хотири ин қоида вайронкуние ки дошт ӯ. ту ба бозидаро варда мешавад аз нав. боз як талоши дигари Истиқлол. оҳиста-оҳиста пас аз 5-6 дақиқаи оғози рақобат тими Истиқлол ҳам кам-кам ба созмон додани ҳуҷумҳо кӯшиш мекунад ки одат намояд. ҳуҷуми навбатии Сорокомпания. На, инҷо қатъ мешавад ҳамла. Рустам Ҳамидов бисёр хуб бозӣ кард. бозингари Истиқлол дар ҳамин ҳолат ва тӯбро гирифт аз ҳариф. тӯб дар ихтиёри бозингарони Соро. Муҳаммад Шарипов паси ӯ ба канор. Фирӯз Сангов ҳам ба бозӣ омад. ҳоло Шарипов паси ӯ ба Муҳаммад Раҷабов. ҳоло дарвозабон акнун бо тӯб қарор дорад. дарвозабон ба пеш меояд ва ин фурсати хубе ҳам аст барои Истиқлол ё ки тӯбро бигиранд, аммо наметавонанд ин корро карда ва танҳо тӯб ниҳоят дар дасти дарвозабон аст. идомаи рақобатро мебинем. инҷо бозам як қоида вайронкунии дигар ва яке аз бозингарони Соро худро нороҳат эҳсос карда истодааст. Фирӯз Сангов буд. баъди ҳамин бархурд ӯ каме осеб дид. ҳоло акнун вазъияти стандартӣ ва имконият барои бозингарони Сорокомпания. зарба аз масофаи дур ҷониби дарвоза мустақиман ва тӯб дар дасти дарвозабон аст. Самандар Изомов зарбаро иҷро кард. ҳоло ҳамлаи Истиқлол бенатиҷа ба анҷом мерасад. Иқбол Воситзода натавонист тӯбро дуруст қабул кунад. ҳуҷуми навбати тими Истиқлолро мебинем. тӯб аз майдон берун мешавад. ҳоло тӯби кунҷи аст барои тими Истиқлол. ва ин яке аз камтарин вазъиятҳои стандартӣ махсусан зарбаҳои кунҷӣ барои Истиқлол аст. партоби навбатӣ
زن به نتیجه است و دروازه‌بانی سوروکامپانیا هم با بازی گاه همراه می شود. فرصت ضربه و سر گذاشته می شود. باز یک تلاش دیگر با سر بازی کردن بازیگران سوروکامپانیا اینجا به نظر رسید و صدای اشتراکی بلند می شود. یکی از بازیگران سخت و سیب دیده از در داخل جریمه‌گاه این تحت شماره 7 محمد رجبوف است. تکرار این حمله رو می‌بینیم که از دروازه‌بان آغاز گردید از مهدی مصطفی. رجبوف اولا پاس داد اینجا به فیروز سنگوف، اما بعداً پاس فیروز جانبی محمد رجبوف بود و او با سر ضربه زد. در این حالت با دروازه‌بان برخورد. حالا ببینیم که واپو برمیخیزد و فکر می‌کنم بازی رو ادامه داده می‌تواند. بازی ادامه می‌یابد اکنون. بازم سوروکامپانیا در هجوم است. سلاموف پاسیو. سلاموف دیگر بار توپ رو به کنار روان میکند، اما اینجا توپ از میدان بیرون شد. یک بازیگران تیمی استقلال هم در حمله فعال میشوند. کامران علیف ضربه نوبتی او و توپ از میدان بازم بیرون گردید. خیلی فعال است این بازیگر. از هم حمله خطرناکترین تیمی استقلال رو ما از همین بازیگر سازمان داده ایستاده است. دقیقه دهم رقابت هم به پایان میرسد. بازی تو رفت جالبتر گشته ایستاده است، اما هنوز ما گل رو در بازی امروزه نمیبینیم. با بازی اومد حالا تحت شماره 14 رستم حمیدوف، بازیگری که رقابت رو از آغاز همراهی دارد. بازم هجومی دسته استقلال، آن هم به نتیجه بود. حالا باز یک ضربه دیگر از جانب کامران علیف، اما به نتیجه و هجوم جوابی سوروکامپانیا
бесамар шуд. توپ در اختیار بازیگران استقلال. از میدان بیرون کرده می شود. البته اطراف بازی‌های اخیری دسته ها من بالاتر اشاره کردم که در فینال موسم قبلی با هم بازی کرده بودند. سورو کمپانیا بود که از استقلال قهرمانی را گرفت با پیروزی به دست آوردن در بازی اخیر که با حساب 3-4 بود با فایده سورو کمپانیا. فکر میکنم هنوز این بازی زیبا در خاطر مخلصان فوتبال کشور هست. و این است برخورد این دو تیم هم در چمپیونات باعث یک کلاسیکوی فوتبال میهن محسوب می شود. ضربه نوبتی هم بود جانبی دروازه استقلال، اما این حالت رو فیروزبک مراتov برطرف کرده توانست بعد ضربه اجرا کرده ادریس یوروف. فشار میارند بازیگران سورو در این حالت، اما در نهایت به حمله جوابی گذاشتن میتوانند خیلی هم تیز و تند و فرصت ضربه زنی داده نشد. ادریس بالا محسوب با توپ قرار دارد، کوشش میکند که از یک نفر گذرد و کمی هم اینجا سروسمگی باعث شد که فرصت رو از دست بدهد این بازیگر. بازی دوم می‌یابد. ببینید اکنون بازیگران استقلال خیلی هم فعال میشوند و در مرکز میدان مخصوصا آنها کوشش میکنند که فشار بیارند توپ رو بگیرند. ضربه هم اجرا میشود، اما این نوبت برطرف کرده شد از جانب فیصلی سرداروف. توپ در اختیار بازیگران استقلال. بازم یک فرصت دیگر برای سورو و ضربه هم زده می شود دوستان ارجمند، اما دفاعگر این حالت رو برطرف کرد. تحت شماره 14 رستم حمیدوف لحظه بود که می توانست به یک گل مقرر آورده رساند این هجوم رو، لیکن در نهایت حمیدوف با یک سد گذاری ضربه رو برگرداند. تیم سورو خیلی هم فعال می شود بعد یک مدتی که فشار و پرسینگ بلند استقلال رو ما دیدیم. بالا حمله نوبتی و توپ در اختیار فیروز دروازه‌بان استقلال. تکرار این صحنه رو می‌بینیم که یک برخورد هم بود در مرکز میدان و بعداً توپ رو دروازه‌بان گرفت و اشتباه هم پس داد به کنار.
اینجا یک حالت خودویرانکنی بود دوستان عزیز و داور مجبور شد که بعد 2 نفر کارت زرد نشان بده در همین حالت. بیاید حالا تکرار این صحنه رو ببینیم که چی روی داده بود و یکم استراحت میکنند. دسته این هم همون فرصتی است که برای هر یک تیم داده می شود. تایم اوت. ما بدونیم که در شهر دوشنبه وضع هوا خیلی گرم است. از این خاطر یک روز کردن نفس هم از جانب بازیگران فکر میکنم خیلی مهم است و بر رفت بازی تاثیر خود را حتما میرساند. خوب دیدم می‌یابد با هجوم نوبتی استقلال بازم به نتیجه. اینجا کوشش رحمان علی شریپوف به نتیجه بود برای پرتابی دقیق انجام دادن. حمله نوبتی زورو کمپانیا شروع می شود از قسمت میدانی این دسته و باز هم یک حالت خوفناکی دیگر اما قاعده بازی رو ویران کرد بازیگر استقلال رستم حمیدوف. و داور با او کارت زرد نشان میدهد به خاطر این قاعده بازی رو ویران کردنش و هجوم رقیب رو قطع ساختنش. حالا باز یک وضعیت استانداردی دیگر هم هست. اینجا بازم تایم اوت و مربیان مخصوصا مربی تیم سورو کمپانیا هدفهای خود رو اندیشه‌های خود رو در همین حالت برای شاگردانش میگوید و نقشه اجرا کردن وضعیت استانداردی رو فکر میکنم پیش از همه خواهد فهماند. حالا اکنون بازیگران برمیگردند به میدان دوستان ارجمند و وضعیت خوفناک برای تیم استقلال، حالت خوب برای سورو کمپانیا. دوری دفاعی رو به تنهایی کامران علیف سازمان میدهد. 2 نفر در نزد توپ قرار دارند از تیم سورو. با طور بازیگذاری از این وضعیت استفاده بردن خواستن بازیگران سورو کمپانیا و ضربه هم زده می شود در نهایت خیلی خوفناک، اما توپ از پهلوی دروازه رفت. چی یک حمله خوفناک بود واقعا. اون نقشه رو که با مربیان خود در تایم اوت که داشتن تعریضی کردند و البته امودگی دیدند، اینجا قریب بود که ثمر می آورد برای تیم سورو کمپانیا، اما نشد. بازم حساب 0-0 باقی ماند. اوت.
ҳуҷуми навбати соро компания бозам бенатиҷа аст. шумораи мухлисон имрӯз ҳарчанд он қадар зиёд ҳам набошад, аммо то ҷои хеле фаъоланд ва мо садои онҳоро шунида истодаем. албатта тими соро компания ин дастае аст ки мухлисони бештареро дар кишвар дорад. ҳоло тӯбрабои навбатиро мебинем ва ҳуҷуми дастаи соро то куҷо идома меёбад. توپ در میدان باقی ماند. فیروزبک مرادov و پیش آمد. ضربه نوبتی می شود یا نه؟ نه، اجازه دادن نشد. علیف می تواند حمله دسته استقلال رو شروع نماید و توپ از میدان زده بیرون کرده می شود. چی یک حالت خوفناک. جنابتی سورو کمپانیا و باز یک ضربه دیگر رو دروازه‌بان برطرف میکند. دروازه‌بانی تیم استقلال ҳуҷумҳои хавфноктарини тими соро компанияро ҳоло дида истодаем. бубинед зарба аз кадом мавқеъ иҷро шуд дар ин лаҳза. овоз ҳам бартараф гардид. боз як фурсати дигар барои задани зарба аз масофаи дур ва ин дафъа хавфноктар буд ҳолат. ҳоло яке аз бозингарони истиқлол осеб мегирад. ҳатто духтури даста даъват карда шуд. ин таҳти шумораи 22 равшан оразмуҳаммадов буд. توپ با او برخورد. فکر میکنم بیاید صحنه تکرار رو دیگر باره میبینیم. حالا بس یک از بازیگران سورو کمپانیا بود وار. ضربه کنجی پرتو با جریمه گو. ضربه هم اجرا شد. بسیار خیلی خوفناک و باز هم دروازه‌بان این نوبت رو برطرف کرد. ضربه زده محمد شریپوف رو برگردونی. در قسم اول با 3 دقیقه دیگر دست‌ها فرصت دارند. ҳуҷуми навбати суруро дарвозабон дар ин вазъият шурӯъ мекунад. дӯстони арҷманд ва аз паси ӯ футболбози дигари ин даста ба задани гол даст меёбад. меҳдӣ мустафо ба ҳуҷум гузашт. то ба марказ омад. ҳатто аз марказ ҳам рафт пештар. баъдан пас до ҷониби муҳаммад шарипов ва ин бозингар голро дар дидори имрӯза нахустин шуда зад аз миёни ҳама бозингароне ки ҳастанд дар майдон. بسیار پسی خوب از جانب دروازه‌بان و لحظه‌ای که دیگر برای دروازه‌بان تیم استقلال فیروزبک مرادov شانس گذاشته نشد برای برگرداندن توپ. اکنون پس از این شاید در قسم اول ما هجوم‌های استقلال رو زیادتر ببینیم. یعنی با برتری جنبست کردن قسم اول از جانب سورو کمپانیا به نفع این دسته حتما خواهد بود. حالا توپ از میدان بیرون کرده می شود.
توپ از میدان بیرون شد. فیروزبک مرادov дарвозабон партоби ӯ бо даст ва акнун ҳуҷуми хавфноки Истиқлол ҳам метавонад инҷо созмон ёбад. оё қоидаи бозӣ вайрон шуд ё не? довари канорӣ ишора мекунад ки вайрон нашудааст ва бояд ки бозиро идома диҳанд. در اختیار بازیگران سورو کامپانیا. اوت با فایده استقلال نیست اینجا. باز یک حمله دیگر مهدی مصطفی از موقعش بیرون آمد و اینجا کمی نفهمی هم می شود بین او و بازیگر استقلال. اصلا ما در بازی فوتزال بیشتر شاهد آن میشویم که دروازه‌بان‌ها در حالت‌های ضروری به پیش می‌آیند. یعنی دسته وقتی که شکست خورده است از دقیقه‌های آخر از دروازه‌بان هم به بازی می‌پردازد، یا اینکه دروازه‌بان از بازی گرفته می‌شود و بازیگر پنجم هم یک فوتبالباز دیگر وارد می‌شود. اما در بازی امروز حالا قسمی اول است و حتی سورو با حساب 1-0 پیشرفت است. اما در این حالت هم دروازه‌بان تیم سورو کامپانیا می‌بینیم که خیلی زود با بازی همراه می‌شود. حتی پاس گل‌آور رو او انجام داد تا این دم. شاید او در کودکیش زیاد بازی می‌کرد و اما وقتی که با یعنی که فوتبال کسبی گذشت او رو در دروازه گذاشتند. از این خاطر همون عادت‌های دوران خردی او رو کم کم وادار میکنند، یا اینکه شوق و شور رو در دل او بیدار میکنند که با بازی میپردازد و همراه میشود با بازی همدسته هایش. آخرین ثانیه‌های قسمی اول ادامه دارد. حساب همانو 3-1 به فایده تیم سورو کامپانیا است در این رقابت. و فکر میکنم اکنون قسمت دوم این رقابت جالبتر خواهد شد. واقعا در قسم اول تیم سورو کامپانیا برتری خود را توانست نشان داده، اما نه به آن اندازه که برای استقلال دیگر شانس نباشد. برای دسته استقلال هم شانس‌های خوب بود، مخصوصا کامران علیف چند دفعه فرصت داشت از تیم استقلال. علامت کامران علیف توپ را به دسته خود برمیگرداند. همینطور وقتی اساسی قسم یکم تمام می شود و دسته با تنفس می برایند با حساب 1-0 به فایده تیم سورو کامپانیا. ما نیز کمی استراحت میکنیم، بعدا به قسم دوم برمیگردیم. ما رو همراهی کنید دوستان ارجمند. دو دسته بهترین کشور در فوتسال با هم رقابت کرده شدند.
бинандагони арҷманд ба қисми дуюми дидори дастаҳои сӯрокампания ва Истиқлол бармегардем. баъди нимаи аввал ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Сӯро аст. хуб, гол ягонаро дар дақиқаҳои охири қисми якум буд ки задан футболбозони тими Сӯро, махсусан баъди хеле фаъол будани дарвозабони ин даста. читавре ки ман дар қисми аввал ҳам ишора карда будам, дарвозабони тими сӯрокампания дар пайти якум хеле зиёд ба бозӣ ҳамроҳ мешуд ва дар ниҳоят ба бозӣ ҳамроҳ шудани ӯ сабаб гардид ки даста бо ҳисоби 1-0 пештар шавад. голро дар қисми аввал Муҳаммад Шарипов зада буд. ҳоло бошад акнун қисми дуюм шурӯъ мешавад ва бозингарони Истиқлол фаъолтар мешаванд дар қисмати дуюми майдондорӣ. албатта фаъоли онҳо яъне ки бесабаб ҳам нест. инҷо садои шакидовар баланд гардид. бесабаб нест ба чӣ хотир? ба хотире ки ин даста дар бозии нахуст бояд талош кунад ки натиҷаи хуб нишон бидиҳад. бозии нахуст ман ба кадом хотир инро дар назар дорам? ба он хотир дар назар дорам бозии нахуст ки бозии нахуст дар ин мавсим бар муқобили сӯрокампания аст, бар муқобили дастае ки соли гузашта қаҳрамониро аз ин даста гирифта буд дар лаҳзаҳои ахири рақобатҳо. ҳоло инҷо вазъияти стандартӣ аст ва як имконият барои тими сӯрокампания боз ҳам дода мешавад баъди иштибоҳи дарвозабони Истиқлол Фирӯзбек Муродов. ва биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолате ки ҳаст дар ҳамин ҳолат барои дастаи сӯрокампания. бозингарони Истиқлол ба пеш омаданд. зарба ҳам иҷро мегардад ва дар ниҳоят ту ба пои футболбози Сӯро расиду аз майдон берун шуд. инҷо зарбаро Файзали Сардоров иҷро кард. Комрон Алиев, читавре ки ман дар қисми аввал ишора кардам, яке аз фаъолтаринҳо дар нимаи якум буд ва дар қисмати дуюм ҳам ӯ ҳамин гуна бозиро шурӯъ кард ва идома дода истодааст. барои чӣ ба хотир овардем бозиро ки Истиқлол қаҳрамониро аз даст дод, албатта марҳилаи финалро? ба он хотир ки соли гузашта дастаҳои сӯрокампания ва Истиқлол зинаҳои якуму дуюмро ишғол карда буданд дар ҷадвали чемпионат, дар ҷадвали суперлигаи кишвар оид ба футзал. сӯрокампания бо 34 хол пас аз 14 бозӣ 10 ғалаба ва 4 мусовӣ қарор гирифта буд. тими Истиқлол бошад бо 32 имтиёз, 2 бохт, 2 мусовӣ, 10 пирӯзӣ ва дар финал ин ду даста бо ҳам бозӣ карданд. албатта дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад, онҷо дастаи Пойтахт ҳамчунин буд, агар хато накунам, ва дастаи дигар дастаи Сипар буд ки бо ҳам рақобат карда буданд. ва ҳоло ман баъдан пурратар бозам бароятон маълумот хоҳам дод ки ҳамон бозии финалӣ чӣ гуна пушти сар шуд ва чӣ гуна дастаҳо бозиро ҷамъбаст карданд. инҷо аз кунҷи майдон тӯбро ба бозидар оварданд бозигарони Сӯро, аммо бенатиҷа ба анҷом мерасад ин зарбаи кунҷӣ. ва ҳоло ҳамлаи ҷавобии тими Истиқлолро мебинем ки дар ниҳоят ба чӣ анҷом хоҳад ёфт. ҳоло боз як ҳолати хавфноки дигар, бозингар аз по меафтад дар назди ҷаримагоҳи сӯрокампания, аммо довар хомӯш аст ва бозӣ идома меёбад. ҳоло ҳуҷуми навбатии Сӯроро мебинем. фурсат аст барои идома бахшидани ҳамла. дарвозабон ба пеш омад, аммо на, дар иҷро кардани пас инҷо муваффақ нашуд. бозингари тими Сӯро таҳти шумораи 99 Дилшод Саломов ва яке аз бозингарони Истиқлол дар маркази қисмати майдони худ аз по меафтад ва инам таҳти шумораи 6 Раҳмоналӣ Шарипов аст. такрори ҳамин саҳнаро мебинем. бале, зарба буд ба пои ӯ аз тарафи Дилшод Саломов.
бозингари тими Соро боло кафши худро аз нав ба бар мекунад. хуб, ниҳоят акнун бози дигарбора идома хоҳад ёфт. мутаваҷҷеҳ мешавем инҷо Комрон Алиев ҳарчанд аз по афтида буд, аммо тӯбро надод ба рақиб ва бозиро идома бахшид ба нафи тими худ. идомаи рақобат дар маркази майдон. талошои Фирӯз Сангов бенатиҷа. оғози қисми дуюм то ҷое бо фаъолии Истиқлол сипарӣ шуда истодааст. албатта дастаи Соро ҳам як каме инҷо фаъолӣ нишон медиҳад. ҳоло дӯстони арҷманд мебинем ки акнун Фирӯз Сангов аз ҳайати Соро компания осеб мегирад баъди бархурд бо Комрон Алиев. бозӣ ба ҳар ҳол идома меёбад. бозингари Соро Фирӯз Сангов ба по бармехезад. مهدی مصطفی مؤلف پاس گلوار در قسمی اول. ҳоло вазъияти стандартия зарба ҳам иҷро карда мешавад. ба ин ҳама завд боз маротибаи дуюм ҳамин кор такрор меёбад. ин дафъа зарбаи хавфноктар ҳам буд, аммо дарвозабон Фирӯз Бекмуродов ин ҳолатро бартараф кард баъди зарбаи иҷро кардаи футболбози тими Соро Дилшод Саломов. бисёр як лаҳзаи хавфнок. умуман бозингарони Соро аз лиҳозе ки таҷрибаи зиёдтар доранд, аз ҳар лаҳзаи ин бозӣ метавонанд ба нафи худ истифода баранд. ҳоло ҳуҷуми ҷавобии тими Истиқлолро мебинем. тӯб аз даст рафт. инҷо муваффақ нашуд Рустам Ҳамидов дар нигаҳ доштани тӯб. бозам дарвозабони тими Соро дар бозӣ аст ва инҷо як каме ҳолати хавфнок ҳам фикр мекунам буд. ба ҳар ҳол дарвозабон дигар бора акнун ба мавқеи худ бармегардад.
رقابت در مرکز میدان. اینجا فکر میکنم تنها آوت است. پرتاب از کنج میدان. فرصت داده نمی شود برای زدن ضربه. مزمین استقلال در حمله فعالتر می شود. اصلا وقتی که تیم سورو خط دفاع رو بگیرد پس قریب که شانس برای زدن ضربه برای دسته استقلال داده نمی شود. اینجا تلاشی انجام داده روشن اوراز محمدوف بود برای زدن ضربه، اما ضربه زده او برگردانده شد. و حالا اکنون دوستان ارجمند باز یک ضربه کنجی دیگر برای تیم استقلال است. تو با بازی در آورده می شود. فرصت برای زدن ضربه این دفعه خوفناک‌تر بود، اما باز هم موفق نمی شود در زدن ضربه روشن. پس رحمان علی شریفوف واقعی تو از میدان بیرون می شود. اوت با فایده تیم سورو است در این حالت. اینجا یک حمله دیگری تیم استقلال بازم به نتیجه به انجام رسید و حالا بازیگران سورو که در قسم دوم نسبتا خاموشند و مخصوصا در خط دفاع بازی میکنند، حالا در حمله هم فعالتر شدند و ضربه اجرا کرده دلشاد سلاموف به هدف نرسید. مهدی مصطفی در اکران‌های ما و شما است. این دروازه‌بان اصلا از بازی کردن قریب که نمیترسد. حمله نوبتی تیم سورو به نتیجه به انجام رسید. کامران علیف گزارش از یک نفر خیلی قوی است این بازیگر، اما مقابل او قاعده بازی در نهایت ویران شد از جانب فیروز سنگاف. بالا وضعیت استانداردی است و این هم با فایده استقلال. میبینیم که چگونه استفاده میبرند آن را بازیگران استقلال. پاس داده میشود مرتبه دوم هم، اما رحمان علی شریفوف این کار رو به طوری که خود و همدستایش میخواستند انجام داده نتوانست در این حالت.
حالا باز یک حمله دیگر استقلال. این دفعه شماره بازیگران این تیم در قسمت میدانی رقیب بیشتر هستند. و میبینیم که چگونه در این حمله موفق شده میتوانند. قریب که نیمی قسم دوم هم پشت سر می شود. حساب همان 1-0 و فایده سورو کمپانیا باقی میماند. خب در مرکز میدان بازی تو رفت پرشور و شوق‌تر میگردد، اما حساب همانو به تغییر باقی میماند. هجوم نوبتی استقلال از کامران علیف باقی اینجا یک گذاری می شود و توپ از میدان بیرون کرده شد. مهدی مصطفی هجوم نوبتی سورو یک از حمله‌های کم شمارترین این دسته در چند دقیقه آخر قسم دوم. تنها استقلال است که بیشتر کوشش میکند در خط حمله فعال باشد. حالا بازیگران ملکه عوض شدن. کامران علیف فعالترین بازیگر حالا ببینید با کرسی می رود و خیلی او خشمگین هم هست، نگران هم هست. اینجا مخلصان تیمی معلوم نیست سورو اند یا اینکه استقلال، اما این دو سریعکان خیلی خوب خیلی زیبا دستگیری کرده ایستادند بچه ها رو که در میدان بازی کرده ایستادند. اکنون سورو کمپانیا اداره کردن بازی رو شروع میکند. توپ هم از میدان بیرون شد. برخورد ادریس با فیروزبک مراتov در دروازه‌بان تیم استقلال. خب در مرکز میدان فیروزبک مراتov و پیش میآید. اکنون نوبت به دروازه‌بان استقلال رسید. باید او هم قهرمانی کند به مانند مهدی مصطفی در دروازه‌بان تیم سورو که نیمه اول رو توانست با برتری دستش جمع بست کرده. البته تلاش‌های او بود اساساً که تیم به موفقیت رسید، یعنی پاس گل آور اجرا کرد این بازیگر. امکانیتی نوبتی برای دسته سورو و چگونه یک فرصت خوب رو از دست داد در این حالت. فیضعلی سردارов یک به یک با دروازه‌بان نخواست توپ رو قبول کند، بلکه میخواست درحال به دروازه آن رو وارد نماید.
دقیقه 12 بازی حسابمون 1-0. بازیگران سارو فرصت داشتن که حساب رو 2-0 کنند، اما فیضلی سردارов موفق نشد در این حالت. هجومی دسته استقلال و ниҳоят дӯстони арҷманд ҳолате ба миён омад ки футболбозони истиқлол қариб буд голро ҳам ҷашн мегирифтанд. ҳамлаи навбатиро мебинем. фурсат барои задани зарбаам иҷро карда шуд. биёед саҳнаи такрорро бубинем ки Фирӯзбек Муродов ба ҳамдастаҳояш чӣ гуна кӯмак кард. инҷо оё тӯ ба дарвоза ворид шуда буд ё не? дар ин саҳнаи такрор аз коргардон хоҳиш мекунем ки дигар бора ба мо нишон бидиҳад. гумон мекунам ворид шуда буд. ворид шуда буд тӯ ба дарвоза, аммо аз он лиҳоз ки видеодоварон дармон нест, ин ҳолат санҷида намешавад ва бозӣ идома меёбад. 1-0. оҳиста-оҳиста рафти бозӣ ҷолибтар шуда истодааст. ҳоло тӯб дар ихтиёри бозингарони истиқлол аст. бубинед дарвозабони ин даста ҳам ба пеш меояд. таваккалкорӣ карда, агар медонаду ки агар бозингарони соро тӯбро бигиранд дар ин вазъият 100% барои задани гол шонс доранд ки танҳо рост зарба зананд ҷониби дарвозаву халос. идомаи рақобат фикр мекунам аз ин ҳам ҷолибтар мешавад. бархурд дар маркази майдон барои гирифтани тӯб дар ихтиёри дастаи соро. бозам тӯб аз майдон берун мегардад. ҳуҷуми навбатии дастаи соро ҳоло оғоз мешавад. паси Дилшод Саломов ба ақиб. Дилшод як нафарро фиреб дод ва дар ниҳоят тӯбро аз майдон худ ӯ берун кард. идомаи рақобатро мебинем. ҳоло пас дода мешавад ба хати ҳамла аз дастаи аланихтараш соро. бозам бенатиҷа буд ин ҳуҷум. ман атрофи агар марҳилаи аввали суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал 2023 гап занем дӯстони азиз. тими истиқлол аллакай бозии аввали худро бо Амонатбонк дуир кард. соро компания бошад бо Пойтахт рақобати худро баргузор кард ва мо яке аз бозиҳои даври дуюмро тамошо карда истодаем.
албатта дар баробари ин бозӣ ҳамчунин Саравшан бо Пойтахт бозии худро дуир карда истодааст ва бозии сеюм Паго байни Самандар ва Амунатбонк дуир мешавад. бозии даври чаҳорум, панҷум ва сеюм, чаҳорум, панҷум аниқтараш рӯзои 24 ва 28 ва 1 июл дуир хоҳанд гашт. истиқлол дар даври баъдӣ бар муқобили тими Самандар бозии худро баргузор мекунад. инҷо муқобили Комрон Алиев ходи бозӣ вайрон карда шуд. дигар бораи мозингар акнун ба по бармехезад. Файзали Сардоров бо дағал бозӣ кард, баъдан Идрис. ҳоло вазъияти стандартӣ ба фоидаи тими истиқлол ҳам ҳаст. Шавкат Ҳалимов пас медиҳад ба Фирӯз. дарвозабон Бекмуродов паси ӯ ва Шавкат Ҳалимов дигар бора. бозигарони Соро пурра дар хати дифоъ нишастанд. инҷо бошад тӯбро аз майдон зада берун мекунад Фирӯз Сангов таҳти шумора 11. ҳуҷуми навбати Истиқлол ва ниҳоят гол зада мешавад дӯстони арҷманд. баъди як бозигузории бениҳоят зебо ба задани гол даст ёфта тавонист дар ин ҳолат таҳти шумораи 7 Шавкат Ҳалимов 1-1 дар дақиқаи 15-уми қисми дуюм. ҳоло 5 дақиқаи дигар ҳатто бештар аз он мо фурсат дорем ва дар ин лаҳзаҳо фикр мекунам акнун бозии ҳарду тараф тамоман дигар хоҳад буд. паси головарро инҷо иҷро кард Рустам Ҳамидов таҳти шумораи 14 ва дарвозабони Соро компания Меҳдӣ Мустафо ғофил монд дар ин ҳолат аз гирифтани тӯб. акнун Истиқлол исбот мекунад ки ин мавсим рақобати ӯ бар муқобили Соро компания ин як бархурди оддӣ нахоҳад буд, балки бархурде аст барои ба даст овардани қаҳрамонӣ дар ниҳояти кор. хуб, Истиқлол гуфтем дар даври сеюм бо тими Самандар бозӣ мекунад Соро компания бо Равшан. бозии даври чаҳорум ки рӯзи 28 баргузор мешаванд. Истиқлол бо Пойтахт бозӣ мекунад ва Соро компания бо Самандар. ҳоло ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои бозигарони Соро компания. тӯб аз майдон берун мешавад. аут ва фоидаи тими Истиқлол аст. ва дар бозии даври охири марҳилаи аввали Суперлигаи футзал дар кишвар Равшан бо Истиқлол ва Соро компания бо Амунатбонк бозӣ хоҳад кард. албатта пас аз 5 бозӣ марҳилаи аввал поён меёбад ва ин як даврае хоҳад буд ки аллакай дастаҳо барои худ метавонанд як мавқеи муайянро ишғол кунанд. ҳатори бозигузори аз аут истифода бурдан мехоҳанд бозигарони Соро компания. Файзали Сардоров пас дод ба канор. ҳоло маз Файзали зарбаи ӯ аз масофаи дур тӯб аз майдон берун мешавад. ҳуҷуми навбати Истиқлол боз ҳам бенатиҷа ба чашм расид. садои шакидовар баланд мешавад, яъне худовайронкунӣ аст. дарвозабон каме ба пеш омад аз ҳайати Истиқлол ва ҳолати худовайронкунӣ набуд аз ҷониби Фирӯз Бекмуродов. бозӣ бошад идома меёбад. ҳуҷуми дастаи Сороро дар назар дорам. ҳоло тӯб дар дасти дарвозабон ва ҳамлаи ҷавобии тими Истиқлол тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дошта натавонист дар ин ҳолат Арстайбек Турсунов, вагарна ин ҳуҷум метавонист бозам хавфноктар бошад нисбат ба ҳамлаҳои қаблӣ.
تلاش نوبتی بازیگران استقلال. بازم فرصت را از دست می‌دهند بازیگران سفیدپوش و اینجا یکی از فوتبالبازان از پا می‌افتد. صدای شکی داور بلند می‌شود. این یعنی قاعده بازی ویران گردیده است. مهدی مصطفی ضربه رو برگرداند و نگذاشت که توپ به دروازه وارد شود. والا باز یک وضعیت استانداردی دیگر هم هست. حالا اکنون این وضعیت استانداردی میتواند معنی زیادی داشته باشد برای دسته استقلال. تایم اوت است اینجا و استقلالی ها با نقشه سرمربی باید از این وضعیت استانداردی به نفع خود استفاده برند. اکنون بازیگران برمیگردند به میدان. بازیگران استقلال مخصوصا آمادگی دیده ایستادند برای استفاده همان وضعیتی که داشتند. اکنون از نقشه اونها فکر میکنم تیم سورو آگاه نیست. رستم حمیدов در نزد توپ قرار دارد، توپ رو میگذارد. ضربه از جانب شریپов، نه پاس داده می شود اما نتوانست پس دقیق انجام بدهد و همه نقشه هایی که سرمربی برای آنها آماده کرده بود به نتیجه شد. حالا باشد توپ کنجی برای تیم استقلال. کامران علیف از کنج میدان کوشش میکند که توپ رو به بازی دارد. ضربه نوبتی و حالت خوفناک اما برطرف کرده شد. هجوم جوابی دسته سورو به نتیجه. بسیار بازی زیبا در مرکز میدان. توپ در اختیار استقلال باقی میماند. کامران حرکت های نوبتی و رقابت با دو بازیگر. توپ رو از دست داد و فیروزبک مرادov در نهایت توپ رو به دست خود میگیرد. پرتابیو توپ از میدان بیرون شد. بازی دوام می‌یابد. بیشتر از 2 دقیقه دیگر باز است و فرصت دارند که با هم رقابت نمایند. مهدی مصطفی باز هم شروع میکند این دروازه‌بان به پیش برآمدن رو و کاری او در قسم اول نتیجه آورده بود. دستش رو با حساب 1-0 پیشرفت نموده بود. پس او رقابت در قسمت میدانی سورو کمپانیا. چگونه یک برخورد است اینجا.
аут ба фоидаи Истиқлол таъин мешавад. идомаи рақобатро мебинем. Бозам Истиқлол дар ҳамла ва як зарбаи хавфноки дигарро Меҳдӣ Мустафо бартараф мекунад. зарбаи кунҷи аст ҳоло барои дастаи Истиқлол. дар дақиқаҳои охир мебинем ки истиқлолиҳо бозам фаъолтар мешаванд. ҳуҷуми навбати Истиқлол. бозӣ вайрон карда мешавад ё не? Не, аммо дарвозабон дасташро наҷот дод аз гол. Фирӯзбек Муродов бисёр хуб бозӣ кард инҷо баъди зарбаи Идрис ва нагузошт ки дар ин ҳолат Идрис Ёров муваффақ шавад дар задани гол. вақт камтар мемонад. бозам тайм-аут ва бозам мураббиён талош мекунанд ки бо ҳарфҳои худ футболбозонро бедор кунанд, бо нақшаҳои худ онҳоро таи ин 1.5 дақиқаи боқӣ монда омода намоянд то дар ҳамин 1.5 дақиқа албатта яке аз ин ду даста кори муҳимеро анҷом медиҳанд ба хотири албатта ба даст овардани пирӯзӣ. хуб, як дақиқа ҳам ба поён мерасад. бозингарон ба майдон бармегарданд. бисёр як зарбаи сахт, аммо дақиқ набуд ин зарба. тӯб аз майдон берун мешавад инҷо. акнун ҳамин лаҳзаҳои ахирро бозингарони ҳар даста бо хеле ҳам як сурати баланд пушти сар хоҳанд кард, чунки вақт ғанимат аст ва хеле кам. ва задани гол ҳам осон нест дар бозии имрӯза чӣ тавре ки мо шумо мебинем. чӣ гунае ки тими Сорокампания дар бозии нахуст 8 гол ба дарвозаи пойтахт зад имрӯз, бештар аз як гол то ин дам зада наметавонад ба дарвозаи Истиқлол. ва Истиқлол ҳам албатта 2-1 пирӯзии худро ба даст оварда буд дар даври аввал. ҳоло бошад баъди талошҳои зиёд ҳисобро мусовӣ кард дар ин бозӣ. бояд гуфт ки бозии оянда рӯзи 24 ва 25 доир мешаванд. тими Истиқлол рӯзи 24 июн муқобили тими Самандар бозии худро баргузор мекунад дар даври сеюм ва Сорокампания бошад ба меҳмонии Саравшан хоҳад рафт дар ҳамин рӯз. ҳоло ҳамлаи навбатӣ тими Соро аз ҷониби Файзали Сардоров буд ва аммо бартараф карда мешавад. ҳоло аут ҳам ҳаст ба фоидаи тими Сорокампания. камтар аз як дақиқаи дигар фурсат доранд дастаҳо. иҷозаи зарбазанӣ дода нашуд. боз 30 сонияи дигар, ҳатто 32 сонияи дигар вақт аст. ва бозингарони Истиқлол дар қисмати майдони рақиб қарор доранд. инҷо баҳси футбол бози Соро бо довар ва довар маҷбур мешавад ки корти зард нишон бидиҳад ба Файзали Сардоров.
садоиштаки довар. حالا در زبان با پیش میآید فیروزبک مرادov و ضربه خوفناکی او برطرف کرده شد از جانب مهدی. در زبان قریب بود که قهرمان این رقابت میگردید. بیایید ببینیم که از مرکز چگونه رفت و ضربه هم زد. حالا باز 20 ثانیه دیگر وقت است. توپ از میدان بیرون میشود. هجوم نوبتی استقلال آغاز میگردد. آخرین حمله و اشتباه در اجرای پاس. ده ثانیه دیگر. مهدی مصطفی پاسی او. توپ در دست فیروزبک مرادov پرتاب میکند، اشتباه میکند او و فرصت برای زدن آخرین ضربه است در لحظه های اخیر. حالا صداوشتکی داور بلند میشود و همین طور هم شد و بازی بین دسته های سورو کمپانیا و استقلال با حساب 1-1 مساوی جنبست گردید. بازی مرکزی دور دومی لیگ برتر فوتزال میهن در سال 2023 و ما اینجا گزارش مستقیم خیش رو به انجام میرسونیم. البته تشکر میگویم برای دسته ها برای چنین یک بازی زیبا. این امیدین احمدزاد بودم. شروع این رقابت و گزارش رو شما از طریق تلویزیون فوتبال به طور مستقیم تماشا کردید. تشکر به همکاران تکنیکی ما که این گزارش رو برایمون مستقیما پیشکش کردند. تا دیدارهای دیگر سربلند و پیروز باشید. خیر.